Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, nna Katlego Musielele le Mpho Teme re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re thube kobo se go le mmogo ka tshedimosetso. The minister asked me if Lieutenant General Khumalo was also involved in the planning and the killing of Sindiso Magaka. And I explicitly informed the minister that General Khumalo was not involved. Gareng ga tse dingwe mo dikganyeng tseno re tla utlwa fa komishene ya Matlanga e utlwile fa Tona Senzo Mchunu a ne a na le kgatlhego mo dipolaong tsa balekgotla ba le babedi mo a neng a dirisa dithata tsa gagwe go ikgolaganya le batlhankedi ka tlhamalalo go batla tshedimosetso. The court found that there are no exceptional circumstances which, in the interest of justice, may permit his release. Therefore, his bail is denied. Melaelwa yo latofadiwang ka gona le seabe mo polaong ya ga DJ Waras o ganeditswe go gololwa ka beili. Rustenburg, it's a very important strategic municipality for the entire Northwest. I'm not saying we're going to only focus on Northwest. Action SA ya mogetse makoko a mangwe a le mabedi pele ga ditlhopho tsa dipuso selegae tsa monongwaga. Dumela mogaetsho sa maitsibong ano re di simula ka gore dithetso tsa nkabine tse di lebeletseng gore a mokaedi wa botšhotšhisi mo borwa jwa Gauteng mo Advocate Andrew Chauke o nonofile go ka tswelela ka tiro ya gagwe ditlhotse di simolotse gompieno kwa Pretoria. Dikantoro tsa mogolagakolodi wa malao le kantoro ya bosiamisi di kgapetse thoko kopo ya mokaedi wa bosetšhaba wa botšhotšhisi yo rolang marapo mo Advocate Shabila Batoyi gore a emelwe ke babueledi ba gagwe ba sebele mo ditlhotlhomisong tsa nkabinde. Fa re tswela pele ka tse dingwe, komishene ya Matlanga e utlwile ka fa Tona ya Sepodisi Senzo Mchunu a ne a na le kgatlhego mo polaong ya balekgotla ba le babedi e bong Phendukani Mabhida ga mmogo le Sindiso Magaka mo a neng a dirisa dithata tsa gagwe go ikgolaganya le batlhankedi ka tlhamalalo go batla tshedimosetso. Se se tlhageletse mo bopaking jwa dipaki ka bobedi e bong motlatsa mokomishenara wa nakwana wa ka kwa KZN Major General Anthony Gopo ga mmogo le paki e neng e tlhagelela ka boripana mo khemereng e itsegeng jaaka Witness E. Komishene ya Matlanga e utlwile ka mokgwa o Tona ya Sepodisi Senzo Mchunu yo a sekegilweng ga jaana a dirisitseng dithata tsa gagwe le tshusumetso ya gagwe go batlana le tshedimosetso e ka ga polao ya balekgotla ba ANC e bong Phendukani Mabhida ga mmogo le Sindiso Magaka. Mo polaong ya ga Mabhida, Major General Gopol yo e leng gape mokomishenara wa Sidika o neelane ka bopaki jwa gore Mchunu o ikgolagantse le ene ka tlhamalalo go batla tshedimosetso ntle le go latela ditsela tse di maleba. Protocol training, it is not appropriate. But I can't say from Minister Mchunu's protocol as a politician what training they receive and how to communicate and with whom and to what boundaries they cross and allowed to cross. But purely from my training and my 35 years of historical institutionalized protocol, it is not normal. Mo polaong ya ga Magaka, Witness E yo neng a batlisisa morero o rebotse bopaki jwa gore o neetse Mchunu dintlha tsotlhe tse di amanang le polao ya ga Magaka. Le gale komishene e utlwile fa Mchunu a ne a na le kgatlhego fela go batho ba le babedi ba Witness E sa ba tsenyeletsang e leng tokololo ya maloba ya komiti khuduthamaga bosetšhaba ANC Beki Cele le motsamaisi wa lekala la botlhodi mo Lieutenant General Dumisani Khumalo. The minister asked me if Lieutenant General Khumalo was also involved in the planning and the killing of Sindiso Magaka. And I explicitly informed the minister that General Khumalo was not involved. Witness E tsweletse ka go tlhalosa gore Mchunu ke ene o neng a gatelela gore Khumalo o ne a amega. When he started saying General Khumalo and former Minister Cele were involved, I said no, they were not involved. But it was Mr. Nkabinde that came in that same conversation that he was once at the IP and he heard that former Minister Cele and General Khumalo were involved. Komishene e utlwile gape gore Mchunu o biditse Witness E makgetlo a le mmalwa ka maiteko a go leka go mo pateletsa gore
a nne mo letlhakoreng la gagwe pele ga ditheetso. Ditheetso di a tswelela. Jaaka go lebilwe ka tlhoafalo gore tlhopho tsa monongwaga tsa dipusoselegae di tla tswelela jang, Action SA ya amogetse makoko a mangwe a le mabedi. Moeteledipele wa lekoko Herman Mashaba o itsisitse fa makoko a Azanian Independent Community Movement le Creative Congress Movement a kopantswe le lekoko la gagwe. Election. Go thankgolotse se se itsegeng ka Operation Green Umbrella. Action SA ga jana e tshwaragantswe le makoko a mabedi go gagabatsa matsholo a yona a go ngwa ka batlhophi pele ga ditlhopho tsa dipusoselegae. Azanian Independent Community Movement le Creative Congress Movement di ka se tlhole di ikemela ka nosi jaaka di tshwaragantswe le Action SA. Herman Mashaba a re le fa ba tsepamisitse mogopolo mo go bone maemo a bosetšhaba, dimmasepala di santse di le gaufi thata le Action SA. Today marks yet another milestone in this journey, as community-rooted parties from across the provinces join under the Action SA banner, bringing our total representation to nearly 150 public representatives. And this is just the beginning. Mashaba a re lekoko la gagwe gareng ga tse dingwe le ikaeletse go fenya province ya Northwest. Azanian Independent Community Movement ga se lekoko la ntlha kwa Northwest go inyalanya le Action SA. Ngwaga o fetileng Forum for Service Delivery e nile lekoko la ntlha go kopangwa le Action SA. E ne a re ka ngwaga o Action SA ya fenya ditlhopho tlaleletso kwa Northwest. Rustenburg, it's a very important strategic municipality for the entire Northwest. I'm not saying we're going to only focus on Northwest. Jaaka go lebilwe ka tlhoafalo gore ke lekoko lefe le le tla fenyang masepala mogolo wa Johannesburg ka motsi wa ditlhopho. Mashaba ga a gape le thoko kakanyo ya go gaisanela maemo a bomeiara jwa kgotlatoropo eno. We've made it clear as Action SA, we're looking for another Nasipi Moyo. We're looking for another Kolani Khumalo. Gabagare jaaka batho ba le bantsi ba ipotsa gore lekoko le tlile go tlhopha mang go gaisanela maemo a bomeiara, la re le tla rebola leina la ntlhopheng wa lona fa kgwedi e tlang e le malatsi a le 21. Re go amogele mogaetsho mo karolo ya bobedi mme re di tshwanetse ka gore batlhankela ba pharakano mo Gauteng ba thopile dibese di le 7 mo mosong ka kwa Soshanguve kwa bokone jwa Pretoria moraga go lemoga fa di rwele barutwana le mororo di sena ditlankana tse di maleba tsa go ka dira. Mokgweetsi o ne gape a duedisiwa madi a kotlhao ka ntlha ya go tlatsa sepalangwa sa gagwe sa poraefete ka barutwana. Motsadi mongwe le ne le sa motlhabela mo mosong fa a naisa barutwana kwa sekolong moraga go fitlhelwa a pegile barutwana ba le 8 mo sejanageng sa private se se rwalang bapagami ba selekanyo se le 5. O ne a duedisiwa madi a kotlhao le mororo a tlhalositse mabaka a gagwe. Bana ba bantsushitse like sa le ke dropa ngwana ka 6 ko tseleng, so o mpotsa no ka 7 gore a gona transport ba mfonela ba ntsusha around na transport ba a ke fitla ko pateng ke kra ro yemile bana ba hae ba a tsana le bona school, so ke re ba ngkhopela gore ke ma matric ba nya ka o ya sekolong bana le di assessment ba tsentse ba dire today. Bothati jwa pharakano mo Gauteng bo tlhagisitse fa bo tla nna malala a laotswe le go baya dipalangwa tsa barutwana leitlho go netefatsa gore bakgweetsi ba ikobela melao. What we are doing here, our enforcement operations are continuing. We know that we have closed the festive period, but beyond that, we have got back to school campaign. We are here for learner transport enforcement operation. Basically what we do, we stop public transport operators such as your buses and minibuses, specifically ferrying learners to check the driver assessment. Gabagare phuruputso e ne ya tolosediwa kwa sekolong se se gaufi se se itsiweng ka go nna le dikgwetlho tse di tsweletseng pele. We are getting into the classes just to check whether these learners are not having some sharp objects with them which they are not supposed to carry, just to ensure that they are safe. So go gapilwe dibese di le 7 ka ntlha ya go tsamaya di sena makwalotetla a maleba mme di fainilwe madi a kana ka diranta di le 5,000 nngwe le nngwe. Bathati ba pharakano ba itsisitse fa matsholo ano a tla tswelela ngwaga otlhe.
Mapodisi a phasaladitswe ka bontsi kwa tseleng ya R49 magareng ga Zeerust le Gaborone kwa Botswana go latela ditshupetso kwa motseng wa Mokgola. Le mororokelo ya pharakano e ne e tsweletse go tsamaya sentle. Baagi ba ba neng ba dira ditshupetso ba ne ba paregile tsela ya R49 ba lopa thebolo ya metsi moraga go dula lobaka ba sena metsi. Mapodisi a na tlosa maparego mo tseleng le go bulela pharakano mo mmileng wa R49 jaaka baagi ba ne ba tsweletse go ngongoregela tlhaelo ya metsi. From August until January, re sena metsi a mo councilor re bolele gore metsi a kae ka a bona re tsotse dipata today. After within hours metsi a tla be a tswa. A ke re tsotse pata ga go fetswa go phatlhalo metsi a tla ba ting. Nna bagolo mo Mokgolerela ka metsi ga rena metsi bana ba sekolong ba sa tlhapa le rona jaaka re ntse yana ga ra tlhapa gore re tle fo pateng. Jaanong metsi ga yo bagolo jaanong nna kare batho ba ba bulela metsi a ba bulela ba tlogela go tswala metsi. Masepala wa Sedika o rweleng maikarabelo a tlamelo ya metsi wa re o samagana le mathata a tlamelo ya metsi. Kwa Mokgola re na le didiba di ka nna 13 mme mo go tse 13 tse 10 di a dira tse 3 di onetse ga di tle di tswa metsi mme setlhopha sa rona se sa dipaakanyo tsa metsi water operations and maintenance ga isale seleko go simolola mo bekeng e fetileng go leka go tokafatsa seemo rona re le masepala ro ke ditse ka go epa didiba di ka nna 4. Pharakano e ne ya bulelwa morago ga gore mapodisi a tlose maparego mo tseleng. Sentle English SABC News Mokgola gaufi le Zeerust. Re boe gape re go amogela mogaetsho mo karolong ya bofelo mme re ditshweletse ka gore molatofadiwa wa maloba yo ga jaana a fetogileng go nna paki ya puso mo tshekong ya polasi ya dikolobe yo go begang a bolaile basadi ba le babedi ka go ba thunsa le go ba fitlha ditopo tsa bona mo hokong ya dikolobe. O konoseditse bosupi jwa gagwe kwa kgotlatshekelo ya Polokwane kwa Limpopo. Rudolph de Wet o ne a botsolosiwa ke babueledi ba balatofadiwa le ba puso. Modiri wa pele wa kwa polaseng ya dikolobe Rudolph de Wet o botsoloditswe ke moemedi wa molatofadiwa wa boraro William Musora malebana le ditiragalo tsa bosigo ba kgwedi ya Phatwe mo go bolailweng basadi ba babedi Maria Makhatho le Khuzai Ndlovu. Moemedi wa ga Musora o latofaditse de Wet ka go se bue nnete fa a gakologela ditiragalo tsa kwa polaseng nako e boraro ba isa ditopo tsa basadi ka fa teng ga hoko ya dikolobe morago ga gore ba thuntsiwe. What is your reaction to my actual question that I want to give you a benefit of the doubt, but my challenge is that you are selective in recalling the incident in particular where your participation is involved. Things that I wrote down I could recall because more than a year and a half that was past that the incident happened, and I turned my life around and accepted Jesus Christ in my heart, and he helped me to move past this troubling thing that was haunting me in the nights. De Wet o rebotse bopaki ngwagola gore Olivier ke morulaganyi mogolo wa thuntsho eo. De Wet o botsoloditswe gape ke moeledi wa puso. If accused number 1 did not fire the first shot, will you have pulled the trigger? Moitseanape wa ditlhobolo o tlile go neela ka bopaki ka la bobedi fa kgetsi e tswelela pele. Ke Katlegonyoni wa dikgang tsa SABC Polokwane. Victor Majola yo latofadiwang ka go nna le seabe mo polaong ya ga Warwick DJ Wallace Stock o ganeditswe ka beile. Gareng ga mabaka a neilweng ke magistrata Annalise Tlhapi ke gore Majola a ka ikgatolosa tsheko ka ntlha ya fa nelane ka diaterese di le pedi tse di sa tshwaneng le gore bopaki jwa gagwe jwa gore o ne a le kae fa Sedimonthole na tlhola malatsi a 16 mo ngwageng yo fetileng letsatsi le Wallace a bolailweng ka lona ga la tlhatlhobiwa. Fa magistrata a lemoga gore bosekisi bo na le kgetsi kgatlhanong le Victor Majola moraga go supiwa ka parade ya go supa babelaelwa
le gore go na le paki e bone Majola a dutse gaufi le makatako a tiragalo le monna mongwe metsotso e le 45 mme paki ya utlwa Majola a re monna yo le kio se ke pele Waras a bolawa ka go thuntshiwa kgotlatshekelo e utlwile gape gore e sale go ntse go na le matshosetsi kgatlhanong le DJ Waras mme go ne go gagamatsa gore molekane wa ga Majola o ne a arogana dintlha tsa sejanaga sa ga Waras le ena mme morago Waras a bolawa. Magistrata Annelies Tlhapi o lemogile gore fa Majola a ka gololwa a ka kgoreletsa kagiso ya baagi. State versus Mazibuko and the others, it was held that for the circumstances to qualify as sufficiently exceptional to justify the accused release on bail, it must be one-way exceptionally heavy in favor of the accused, there rendering the case for his release on bail exceptionally strong or compelling. Therefore, the court found that there are no exceptional circumstances which, in the interest of justice, may permit his release. Therefore, his bail is denied. Le mororo borramolao ba ga Majola ba rebotse di video tse dintšhwa tse di tlhagiletseng ka yo ba motlhalosang jaaka motho wa boraro tseo di bontshang metsotso ya bofelo ya fa Waras a ne a tsena le go tswa ka kago e a bolaetsweng mo go yone. Mo di videong tseo Majola ga tlhagilele kgotlatshekelo ya re di video tseo ga di ikanyege ebile di ka tswa di rulagantswe sentle mme gape ga se tseo motlhankedi wa dipatlisiso a nang le tsona. Kgetsi e buseditswe morago go fitlhelela Tlhakole a le 11. Re santse re le mo go tsewa tsa kgwele ya dinao mo katisi wa Stellenbosch FC Gavin Hunt a re go tshameka kgatlhanong le setlhopha sa ka kwa Algeria SCR Belouizdad mo CAF Confederations Cup kwa Algiers e ne le maitemogelo a botlhokwa a go ka ithuta mo setlhopheng sa gagwe se sennye le fa ba latlhegetswe ka dino di le 2 kgatlhanong le go le lefela. Hunt a re setlhopha sa gagwe se ne sa tokafala mo motshamekong o ntseng o tsweletse pele mme a re go tlhoka maitemogelo a go ka tshameka le ditlhopha tse di kwa ntle ga naga ya Aforika Borwa ke sone se se ka tswang se bakile tatlhego. Mothoetso jaanong di ndile kalo tsa thapama eno dikgang di a latela tsa sepedi ka moso mo SABC2 le SABC The High ga jaana ke go tlogela ka ponelopele ya maemo a bosa le kgaitsedi ya motho ke lebogile kgaje gore nela gore tsa maemo a bosa di tsamaya ka tselentseng jang go fitlhela gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga bose gagwe. Tla ke go leboga ka tla go mo gaetsa madimo re bone ponela pele mo ema bosa mo bosegong jo ga mogole mo tsatsing la ka moso go bantsha fa go tlana le masarasara a pula go rala di province ka bophara me go tla itemogela pula ka di percent di le 60 segolo bogolo yang ka province ya ka Eastern Cape le dikarolo dingwe tsa province ya ka kwa KwaZulu-Natal le ka kwa Lesotho re lebelle mo tsatsing la ka moso teng dipula tse di a tswelela ka di percent di le 60 ka kwa province ya ka kwa Eastern Cape ka kwa province ya ka KwaZulu-Natal le dikarolo dingwe tsa province ya ka kwa Free State me ba ponela pele mo ema bosa mo bosegong jo gompieno ba tsibosa fa go tlana le dipula tsa matlaka di beka kwa province ya Gauteng le dikarolo dingwe tsa province ya North West le Free State me ka kwa province ya ka KwaZulu-Natal te go tla itemogela diphefo tse di matla ba ponela pele maemo a bosa ba tsibosa fa go tlana le kgonagalo ya molelo wa naga segolo bogolo yang ka kwa province ya ka kwa Northern Cape me dipula tsa matlaka di be di a tswelela mo bogareng jwa di province re tswela pele re lebelle digrata tsa rona tsa di temperature tsa maemo a bosa ga re lebella province ya Gauteng Johannesburg e tla be ke mo go digrata di le 30 le bobedi fa Pretoria tla be ke mo go digrata di le 30 le boraro re lebella province ya ka kwa Limpopo teng Mosina go tlana mogote ka digrata di le 30 le bobedi Thohoyandou lona tla be ke mo go digrata di le 30 le bobedi re lebella province ya ka kwa Mpumalanga te Mbombela go tla thutafala mo mosong ka digrata di le 19 me go tlana mogotenyana ka digrata di le 20 le borobongwe fa Skukuza te tlana mogote ka digrata di le 30 le bobedi re lebella province ya ka kwa KwaZulu-Natal teng Ulundi go tlana mogote thata ka digrata di le 30 le botlhano Richards Bay tla be ke mo go digrata di le 30 re lebella province ya ka kwa Eastern Cape teng Maletswai tla be ke mo go digrata di le 30 le bobedi fa Komane yona tla be ke mo go digrata di le 30 le bobedi East London tla be ke mo go digrata di le 20 le borataro re lebella province ya ka kwa Western Cape teng Cape Town tla be ke mo go digrata di le 20 le bosupa go tla be go thutafetsenyana fa Moselbe yona tla be ke mo go digrata di le 20 le borataro re lebella province ya ka kwa Northern Cape
Capiteng a Pinteng go tlana mogote thata ka digrata di le 40 fa kurumane yona e tlabe ke mo go digrata di le 35 re le province ka Free State teng Frankfurt e tlabe ke mo go digrata di le 33 fa Sasolburg lona e tlabe ke mo go digrata di le 33 re konosetsa re lebelle province ya ka North West teng Rustenburg go tlana mogote ka digrata di le 34 Mahike lona e tlabe ke mo go digrata di le 34 Lichtenburg tlabe ke mo go digrata di le 33 mme mo gaeso ka go rialo go tsoga magoro ga se go latlhana re kopane mo nakong e tlang a nne boroko